Fil-Parlament Austin Gatt uża kliem dispreġġattiv fil-konfront ta' dawk fil-Partit Laburista li qed ifakru fil-wedjiet li saru dwar il-proġett ta' Smart City. Fi kliemu dawn in-nies li sejħilhom ċwieċ jistħoqilhom monument. U taf xi jkun dak il-monument? Dik il-famuża torċa li pinġa Godfrey Grima. Fin-nofs kbira tal-laguna biex jiqpaw jgħidu dawn huma ċwieċ kollha li kellna ma saħajna. Fl-istess ħin issa qed jgħid li r-responsabilità ta' Smart City bħala proġett kapitali hija tal-Prim Ministru. Smart City mhux proġett tal-IT kif jidher li jittrattaħ il-Labor. Smart City huwa proġett ta' investiment. Assolutament li tuża l-IT hemmhekk hija metodoloġija tal-investiment, però mhuwiex assolutament għall-aħħar tiġi trattat mill-Ministru li huwa responsabbli mill-IT, tiġi trattat mill-Prim Ministru li huwa responsabbli mill-proġetti kapitali. Dwar it-trasport pubbliku qal li sar progress sostanzjali u kien reġistrat progress ukoll fil-puntwalità tal-karozzi tal-linja. Id-deputat Laburista Joe Samut qal li twaqqif tat-task force mill-Prim Ministru hija prova ċara ta' djufija min-naħa tal-Gvern illi wasal sabiex imexxi t-trasport pubbliku fi stat ta' emerġenza. Id-deputat Laburista Michael Farrugia fakkar kif il-kelma Smart City ma semmit qatt la fid-diskors tal-budget u lanqas fir-replika tal-Prim Ministru. Id-deputat Laburista Charles Boħaġar semma kif sallum għadhom ma nbnewx ix-shelters illi taħtom suppost il-passiġġieri qegħdin jistkennu waqt illi jkunu qegħdin jistennew il-karozzi tal-linja. Minħa tiegħu id-deputat Laburista Joe Debonogrek esprima tħassib tiegħu dwar il-fatt illi s-sigurtà fl-ajruport qed titħalla f'idejn in-nies tal-privat.